салому алейкум дӯстони азиз. дар мавзӯи имрӯза дар бораи теоремаи Эйлер барои ёфтани бақияҳо гап мезанем. биёед пешаи дарси сар кардан ма бигӯм ки кадом намуди масъалаҳо ҳал мешаванд. Масалан, ин хел 3 дараҷаи 3 рафта 2012 бор ами хел рафтан гира ду рақами охирша чӣ хел меёванд. Ду рақами охир гуфтам мақсад агар 5 6 7 8 шавад ду рақами охириш 78. яъне ки бақияи тақсима ҳангоми ба 100 тақсим кардан бояд биёбем. x моди 100 мақсад чӣ ададиро ки тақсими 100 бақияша биёбем ду рақами охириш мебурад. як-ду чиза дар бораи сравнение мегем ба забони тоҷикӣ муқоисаҳо, ба забони англисӣ модулю. Масалан, a равно b мод m чӣ маъне дорад? маънош ҳамин ки a тари b тақсими m мешавад. ё ин ки a тари a-ра баробари b ҷамъи m ка нависта метавонем. қоидаи сравнения ёки муқоиса. ва дар инҷа бояд ки масалан бо ҳамин хел b минималӣ ҳастае ки ай 0 то m тари 1 айна бақия мегӯянд. бақия мегӯем ё ин ки остаток. Масалан, чанд 7 баробари 5 моди 2. барои чӣ? Барое ки 7 тари 5 тақсими 2 мешавад. яки 7 баробари 1 моди 2. дар ин ҳолат 1 чӣ? 1 бақия. агар ки b хурди m бошад ҳамеша бақия мегирем. акнун чӣ хосиятҳоро дорад сравнения? хосиятош муқоиса. масалан, a равно b моди 3 бошад, бо ин ки a баробари масалан l баробари d моди 3 бошад, мо метавонем ҷамъшон кунем. al баробари bd моди 3 таршон кунем, ҷамъшон кунем, таршон кунем, зарбшон кунем. bd моди 3. якум хосият. боз дараҷаи n-и бардошта метавонем. a баробари b моди 3 бошад, a баробари ба b дараҷаи n моди 3. не ин ки тақсим мумкин е. Масалан 14 моди 10. барои чӣ? Барое ки 4 тари 14 тақсими 10 мешавад. ман тақсими 2 кунам. агар 7 2 баробари 7 моди 10 гуфта наметавонем. барои чӣ? Барое ки 2 тари 7 тақсими 10 намешавад. ана акнун a дараҷаи b
مودی m یفتن در کرد، یعنی که a درجه b تقسیم m کنیم چی باقی میته؟ مثلا 3 درجه 2012 چند باقیه؟ هنگام تقسیم 17 میته. این خیلی مسئله هستن. مسئله رو هم فرمول قطعی حل کنیشه. یک روش цикл گفتنه سه مثلا همیشه یه روی مشکله برای می یک روی دیگه یه روح قطعی مثلا همه دا مثلا سه مودی هبده سه متیه نه مودی هبده نه 27 مودی هبده ده سه در کوب بعد سه در درجه 4 مودی هبده سه کرات 10 سی چند میشه تقسیم سه هبده کوادرات برداریم نه کوب برداریم 27 مودی هبده 10 متیه. یعنی که یک عددی oson افتان در کرکی 9 کرات 9 81 تقسیم 17 چند میشه؟ 27 10 کرات 33 minus 4 میشه دو فکر برای که 85 تقسیم 17 5 کرات 35 5 کرات 1 5 7 minus 4 3 در درجه 4 minus 4 مودی 17 متیه. Значит 3 در درجه 8 باشه یا بر کوادرات میگیریم 16 مودی 17 یعنی که 16 با برابر با minus 1 مودی 17 برای چی؟ برای که 16 طرح 1 تقسیم 17 میشه. انا کن 3 درجه 8 minus 1 مودی 17 باشه 3 در درجه 16 چند میشه؟ 1 مودی 17 میشه. انا اکنون 3 درجه 32 هم باشه 1 مودی 17 همیشه رفتن گیریم 2012 را تقسیم 16 میکنیم تقریبا چندی شوه مثلا کم شوه تویست 2 در درجه موکا 1 مودی 17 میده بعد باقی مونده شو میبینیم کار ضربی 16 میکنیم 16 کم مودی 17 میده. خلاصه همین сравнение همین мода фаҳмидан мавзӯи мода донистан бениҳоят кори моро осон мекунад барои ҳалли бақия ёфтан. акнун дӯстони азиз дар бораи теоремаи ферма гап занем. Теоремаи хурди ферма гуфта а дарҷаш петари 1 ҳама вақт 1 моди п метавонад п агар сода бошад масалан 5 дараҷаи 7тари 1 ҳама вақт 1 моди 7 метавонад 5 дараҷаи 6 1 моди 7 чӣ хес буд мекунем мисол 5 квадрат 25 25 моди 7
سه 21 22 24 4 مودی 7 5 در درجه 4 باشه 16 مودی 7 برابر با 2 مودی 7 و 5 درجه 6 باشه برابر 8 مودی 7 و 8 مودی 7 برابر 1 مودی 7 یعنی که تقسیم 7 میشه دیگه مینوس کردن میگیریم. این теорема خردی فرما درجهش پیتر 1 اما وقت 1 مودی پی میته پی 110 مثلا در درجه 1000 چند تقسیم مودی 13 میشه چقدر حل میکنیم پیمو 13 در درجهش 13 تر 1 میدونیم که 1 مودی 13 میته تئورم فرما قطعی در درجه 12 1 مودی 13 میته 1000 باشه برابر 12 ضربی 1000 برابر با 12 ضربی 83 یعنی که 83 بار ضرب 83 قطعی هم کنم 1 مودی 13 میته جد برابر در درجه 996 1 مودی 13 تیا در درجه 4 باشه 16 3 مودی 13 یعنی که ضرب زنیم اگه اردشن در درجه 1000 3 مودی 13 میده این بود تئورم فرما انا اکنون تئورم ایلر اگر که A B بینی هم صدا باشن یعنی که нодшон як нод найбольше в 4 ба тоҷики хекеу меган ё ин ки кетеу агар ки як боша тогда А дараҷаи фи ай Б баробари 1 моди Б ё ин ки N гирем агар ба ҷои Б осонтар шавад. акнун дӯстони азиз фи ин чӣ маъне дорад? фи ин маънош ҳаме ки шумораи ададҳои 1 2 то N шумораи ададҳои 1 то N ҳамоное ки қатъи N обши дилити надоранд қатъи N земапростоянд ҳамроҳи N тақсимкунандаи умумӣ надоранд. масалан фи ай 5 1 ҳамроҳи 5 тақсимкунандаи умумӣ надорад 1 5 содда
2 و 5 байни ҳам судланд. 3 و 5 байни ҳам судланд. 4 و 5 байни ҳам судланд. 5 و 5 байни ҳам судда нестанд. 5 барои мехат 1 2 3 4. Фияи 5 чанд буде? 4. Фи любой адади простой беҳтари якай. Барои чӣ? Ҳамаи ададҳои простоя як сар карда то ҳамун простои худча а як то беҳтари яка ҳамаш байни ҳам суддаанд. қатъи пе байни ҳам суддаанд. акнун чӣ хел ёфта мешавад? Якчанд методи ёфтани ҳастаи хеле ададҳо. Фи масалан 8 бинем. Фи 8 боша баробаре ба чанд? 1 3 5. барое ки 2 4 6 ба 8 байни ҳам судда нест. 7 яъне ки баробари 4. формулаи фи агар ки ягон п дараҷаи n боша баробаре ба п дараҷаи n тари 1 тари п дараҷаи n тари 1. масалан фи 81 чанд мешавад? фи 81 мешавад ки баробари 3 дараҷаи 4 тари 3 дар куб баробаре ба 81 тарҳи 27 4 54. агар ки n баробари p1 дараҷаи алфа 1 зарби p2 алфаи 2 pn алфа n нависта шавад, фи n мемешавад. ҳама ададҳоро мехел нависта мешавад. баробаре ба p1 дараҷаш алфа 1 тари p1 дараҷаи алфа 1 тари 1 зарби p2 алфаи 2 тари p2 алфаи 2 тари 1 ва ғайраҳо. pn алфа n pn алфа n тарҳи 1. мо p1 алфа 1 якум скобка бирорем. агар p2 алфаи 2 дигим қавс бирорем. pn алфа n ай охиронгин қавс чӣ мемонад? 1 минус 1 тақсими p1 1 минус 1 тақсими p2 1 тарҳи 1 тақсими pn. ин чиз баробар буд ба n худаш 1 минус 1 тақсими p1 pn. И намуди ададҳои элера формулаи умумишон. Дигар любой адада метавонем биёрем. масалан p 20 чанд чӣ хел меёбем? якум 20 чӣ менависем? 2 квадрат зарби 5 дараҷаи 1. ана акнун и баробаре 20 зарби 1 тари 1 тақсими 2 зарби 1 тари 1 тақсими 5. як тақсими 2 тарҳи зарби 4 тақсими 5 ин мешавад 8. дар ҳақиқат 1 ба 20 ададҳои 1 3 7 11 13 17 19 3 6 7. як адади дига чанд бошад? 1 3 5 5 неста 1 3 7 ва 9 9 фромӯш кунем. рафт 9 8 адад қатъи 20 байни ҳам сода мебошад. ин буд дар бораи ададҳо. исботи ин формула
Formula mavzui teoretisel multiplikativniy funksiyada hasta. Multiplikativniy funksiya. Ami phi n multiplikativniya funksiya. Manosh hamiki phi a zarbi b barobar phi a zarbi phi b نوشته میتونیم اگر که a و b بین هم سودا باشه. حالا اکنون موضوع اساسی ده a و n بین هم سودا a درجه phi n یک باقی میته هنگامی تقسیم به n. مثلا n اگر پراستوی گیریم phi عددهای پراستوی برابر به p تر یک a درجه p تر یک مودی p میتیم. این باشه شاید تیارمه خوردی فرما بود. اکنون اگر که دیل خواهد باشه مثلا 7 درجه 2013 را اکنون دو رقم یخشه بیاید مودی 100 یعنی ما 100 فی 800 چند بود؟ فی 800 برابره با 100 فی 2 kvadrat 100 چی نویسم میتونم 5 kvadrat ضرب 2 kvadrat برابره فی 2 kvadrat ضرب فی 5 kvadrat برابره 2 kvadrat تری 2 5 kvadrat تری 5 2 kvadrat 4 تری 2 میشه 2 25 ضرب 20 یعنی که 40 یک توسده 40 عددیه که وسط بین هم سودن یعنی 7 درجه فی 100 برابر شد 7 درجه 40 یک مودی 100 میشه. اکنون 40 kvadrat برداریم 80 میخواد 7 درجه 2000 هم 7 درجه 2000 هم چی میشه؟ یک مودی 100 میشه برای که 2000 تقسیم 40 میشه کن. اکنون 7 درجه 13 مون اگر 7 درجه 13 را تقسیم 100 بیایم مثلا حل میشه. این برابر با خیلی آسانه طرفش 7 ضرب 49 7 کردف 49 درجه 6 هایی باشه برابر با 7 ضرب 49 را بر درجه درجه 2 میبرداریم درجه 3 برداریم اگر باز 49 میشه مودی 100 دیدن گیریم. اکنون 49 kvadrat ضرب 7 میشد 07 مودی 100 یعنی که در رقم آخرش 07 یعنی که من خطا کردم اون که توری
07 مودی 100 anaku du raqami oxiri дар дараҷаи 2013 биёбем. X моди 100 мо ҳозир медонем ки 100 фи 100 баробар ба 40. яъне ки дар дараҷаи 40 як моди 100 метиҳам. бубахшед. мо иҷадаи ҳолатда истифода бурда наметавонем, барое ки 200 байни ҳам соддаанд. Содда нестанд, ду мешавад ки хекеуша. GCD 200 ду мешавад. ана акнун барои ҳамин чӣ кор кардан дар кор? моди 25 дидан дар кор. моди 25 бинем ага. баъд ба 4 зарб мезанем. барое ки тарафам ба 4 тақсим меша, тарафам ба 4 тақсим меша. баъд ба 4 зарб зада қиматҳои имконпазира мебинем. N25 фи 25 баробари 5 квадрат дари 5 20. дар дараҷаи 20 як моди 25. мегӯем ки дар дараҷаи 2000 ҳам як моди 25. ана кунду дар дараҷаи 13 боша, баробар ба 2 дар дараҷаи масалан 6 гирем. зарби дар дараҷаи 6 зарби 2 баробар мешавад дар дараҷаи 6 мон 64 моди 25 14 зарби 14 зарби 2 96. 14 кар 14 196 мебаробаре 96 тарҳи 75 21 ки 42 моди 25 баробар мешавад 42 тарҳи 25 17. ана акнун агар ки 17 боша, ду рақами охираш метавонад 17 ра ҷамъи 25 мекунем. барое ки мо моди 13 офтисем 42 боз ҷамъи 25 67 92. ай байни ҳами якта, ай байни ҳами 4 адад якташ ҳастад ки 100. барое ки дар дараҷаи 13 100 ба 4 тақсим мешавад, значит тоқа якташ 92 тақсими 4 мешавад. ҷавоб 92. дӯстони азиз, ҳамин буд мавзӯи имрӯзаи мо. ягон савол дошта бошед дар комментария нависед. ташаккур барои диққататон, барои сабратон. комментария монед, класс монед.